Kipai dunget ke balang Catholic, kiling do so Blei, ki reunion, ki kena seminary, but ki bahing basem, kilalet ban ontep donburom no, yo Reverend Father Francis Karwanlang, how lumjingtep ke balang Catholic Laitumkhrah. Shua ke jinglai ontep la pelong ya kalet niam le rukom bat gamas bekhoj parish yang maniba, the most Reverend Archbishop Victor Lingdo, haringat ke jingan lang Bishop Bernard Lalu, Auxiliary Bishop, Bishop Wilbert Marwin, Bishop Konongston bat kiwei bat kilingdo. Shua gamas bekhoj la yo ke jingkren balingkot syapang Father Francis the Bishop Bernard Lalu. Haba ajingkren syagi pai dunget ke balang Archbishop Victor Lingdo ulapan kemau ya ke jingja bah kapor baklat u Lazarus but upenya srim ya kini ke jingja ba de ke jingem jong Father Francis namar ha ke sing khaddo un sami pat kipai ba kila pendap semom ya ke yang maniba ban ban ai burom ban duai kerpang nak bentau Father Francis yo Father Francis la kha ha ka arpunyo terik unaiweng usnam khat khandai spa saupsan ha ke snong tenrong sora lapan kentang lingdo so Blei yu ha ka khat praterik unaiweng khat khandai spa nyopuar but ude lingdo so Blei na ka bach ka baningkong jeng Father Trairi udai nong penmi jingrawai wadon ni kisur ki basong tanat habakon ut bat ki babon ki jingrawai bola tho la kan thop lang ha ka kwat jingrawai leng tibneng ki kaset bat udai ru nong tho kot bala pau nam ha ka leng ke jelah India Chipang Father Francis Kawalang, di Father Francis Idai Kun Juiba, Gregory Resmohon Mon, Barikong Matilda, John Libon Karwalang, Bambai yang Blei, Kidon Nrewut Chipara, Mai Dai Basau, Ban Mataki Basak Nak Nrewut Chipara, Dai Saikong Cecilia, Badi Bat Alfred. Dakai Father Francis Kakak Punyau Terik 9 November Kakak Senam dan Kendai Sepak Sapusan Asnong Tendrong kepada Njit Kansara Bat Mai Dalam di first batch di batch menengkong Mempereng itu Ibu Joy Singapore Seminary dan Pekret Raden dan Kakak Jumlah London Ila Joy Singapore Seminary Kakak Syitari Kepunai March Kakak Senam dan Kendai Sepak Nrewuan Lepas ketang dalam doa ini, kakak beratari benai November, kakak senam kat kendai sepak inyau buah. Bat kebasutanat kalau kali, bahkan kakak sengi bala perkentang dalam doa di Father Francis. Lepas ketang dalam doa, kakak cuk Khubor, kakak cuk kesengi, asal tadi kejakan. Amaulai, lepas ketang dalam doa Father Edwin, Bishop Stephen Fernando, amauhar lepas ketang dalam doa Bishop Morengo, Father Sebastian, katedral ini dalam ketang londo di Father Francis Kawalang, the Bishop Yuba de Rosario, pada puasa terhadap Theological College yang ketang yang lain di londo the Bishop Robert Kata, hakapor nyau ujian Winston. Kali kesiru bagi rakyat yang Golden Jubilee, jom kejemuan, jom di Father Sebastian, Menteri Shaduh ke Jalan yang Jumi. Paris pun semua hal Paris. Ilai bentuk-bentuk ilai Shaduh agak cipule beda beda liturgi. Ilai Paris pun semua bisu Paris. Ilai Paris pun katedral Paris. Pada kocok kor Chancellor jom ke Jalan yang Ba. Ilai Paris pun semua Stang ya ke Paris Makassar. Ilai Paris pun semua Prem Paris. But Ilalong Spiritual Director St. Paul Seminary, St. Xavier's Minor Seminary. Aduk senam aracara kuai Ilan Sak St. John 23 kepada Clergy kisah Jumdong tiba syukai nakam Jumdong Jumdong bagi bapang Wisdom. Preferences dapat tu Chief Editor Begor Khubor Niam dengan Kristan. Ilalong Director jong Katekis Teachers Training Center Ahmad Bisu pada kapor bagi rakyat kesentinari jong kejemuan jong kejenggai syakadong syadai lamingi di Father Francis Kawalang dalam General Secretary jong ke Centenary Celebration but ila julong ru di Spiritual Director jong kesenjuk di Sengraman Father Francis dalam ru
thao chung roi bật u nong thọ gót là thao luôn từ cái chung roi bật là tí bên này tí bà người này roi luôn ta cùng cái chung roi này bên lòng này đi cái nong tông bơi ya tiền được lấy những roi bơi bên buồn cái đây cái chung roi và mấy là thao cái bên này cái tiền cái bên xuống tân nan cái bên cái chung một ada kata-kata references ilong nong thọ gót là bên mỹ của anh con cái bây ai cái tên liturgical daily kepada ba ngi penengkam untuk iki program mandakasni buat lagi kirundo minat penengkam yang ada daily berkebak sekolah kalau kami baiklah tho yang ada liturgical daily nak bentam senam arhaja kharwai hadu senam arhaja pusat ipun kod yang ada liturgical daily nak mentau senam arhaja pusat kepada mai i repais don siu Blei hauleu senam arhaja pusat baru boleh mempercayai pelaksanaan ilai batisno ang Blei nama kita nanti cukup Blei. Jadi Khubor Francis tu lepasan kepada apa imham ia mengajian scam menggak cukup Blei. Blei dia kajian badian scam balong no syarai bapa kerana tuan nanti cukup Blei. Mulai syaitan Blei itu tahu Blei, menbau Blei, mentau Blei bersimno emotionally. Panshon buat musyunam hak jinsuk happening. Nama kata kacik kerau bersisya juga jim kelon. Baniem nak bentau Blei, ban nak bentau Blei. Father Francis kawalan melalui kini haman kita kau melatrai melapasang bani Blei. Bani Ibreu, bani Ibaiba Baro. Yes, no cikule kebaharu kepasukan. Kebawa Paulus berkuat untuk kisah merum. Kebawan omdan nangi ban im nak bentai tadi. Omdan nangi ban yam nak bentai tadi. Paulus waktu nangi im nak bentau tran. Ladang yang nak bentau kerah. Father Francis Laim Shisha yang kecil Blei, kat kum kecil cukup Blei. Go boleh dok Laim Laim pura kat kum kasai dok cukup Blei, balapet kam kihau. Laim tu missionary, Blei semari kuai, dekat mensim cerhem, dan mentaruh dalam jong try lembaga ciap cu. Lain na yang perlu ide jong try cu Blei. Nong syah kada dau Paulus pokot hakashi u mentagasni. Kibai ngasap perlu selsi Henry Pan ikan mau ya kacim jong Francis kawalan. Kisap per cu nilai skomeni. Francis kawalan dan kisap per lapenan kam mentak Blei, nak bentak kam cekri au Blei kepalang balik para Blei. Ulang lendo nak bentak kiwei, kemodo cukalong a man for others. Ulang lendo nak bentak kiwei, ini yang tadi. Khubor bukan isap bero, maka ciye aitilot, baru buat kalong nak bentak kiwei. Ini kecil macam Francis kawalan. Lalu bagi kiam kam cerai, haman lagi Paris melakukan kam tiu, rakyat di laporan, rakyat di parlemen, kebasyirhan, usuma, kepentingan, usuma, usyakri, ya baru kepada kam menbawa long tahu nongsyrai di Paris per. Citerik benai Mars, kaknai sebahan juga. Lepai simpos sendiri lainnya Iran kat ragun waktu kabat pada itu kat ragun sanggup milang kelendong sanggup kelendong lain gun kelendong soal tinggi dari Bitra Commission pada National Diocese Raja Eka jangka jalan yang curang Pak Mentah ini pada Francis Kawalang
ngi ai jumrang padu ta joi a Singapore ni lang South Sudan adu Sudan siaja nasban huar adu siaja nasban rebel a Chennai la im San Sudan adu Sudan siaja nasban rebel adu siaja nasban huar Adamlah Sisnem, Osnem Syejar, Nasba Yakulah, Yas Bishop di Rosario, Bangkwa Blei, Ipagi Shaduh, Wanikai Karu, Yisa Sisnem Hatupa Adamlah. Penuslan, Ayah Trailang, Akra Proses, Adu Snem Syejar, Nasba Yakulah, Adu Syejar, Nasba Yakulah. Ia menebak Laitumkhrah, ia telah mati sistem siaja kerespak lepo siaja kerespak naik kuwe. Kecil dalam jangka beri ya sakit ini hilang renda bersirham baru Blei bagi macam Dubai dan mesti missionary bagi mesti seorang ya kepada orang ini. Kecingin petang Imarangba, Reverend Father Francis Khubor, Ibu Bun Hijau Kholi Imarangba, Ide Khul bersama menyambut Cipara, Ikut Culi Pun, Badida Pun, Mesan Merit Badinado, Badi Sister Genevieve, Lalinyo Ashwa Juni, Ngayang Hani, Negabenta Juni Mei, Imadu Cipara Badangsa Juni, Kipersa Istiw, bagi Gisem Jangi Baro, Banai Hu Kedem Blei Ningkong Yo Blei Tau Lambo, Utra Jesus Lokhat Ulaji Yu Penyiramba Bagi Gisem Jangi, Banlang Ulung Dok Sok Blei, Hagabri Sopan Bayar Jabu, Galalong Ketika Berkau Ya Bagi Gisem Jangi. Putra Yesus Kristus ko Blei nongkyndong pun me balasa apo jing tep adu lai singi to kurku kerdo bat pengentang ye kan ye jing tep hakabangin bu ke kemet ji Father Francis Karwanang itip pengingai scam bakumba mame malamipan ini men ipara jungiru in semipat angkat bat me hakawai kasngi to ai pakane kemet jungi kan tiasuk kenjai banap ye kata kapor Hakapakaturoy kiangal kasur jaka jika siu jeme kan sawa jaka jeme pat bat jaka jim bam jukun ipane kane daw Kris putra ay jungi amen. Hagajing Kang Dujo, Enjatai Hagajing Su, Kuduno Bukutang Mujisu, Pemaria Penangiraki Kestan,
Agajang pa Padukun Barmasin Bakut Amen. Dan Yero Yom Jesus Christ